wathi uNkulunkulu yimkhona abantu usathana bahlanganisele izinto ezingahlangene nabo khona into odlula kuwena ayihlangene nawo kodwa usunamathele kuyo kodwa bezwe ngapha nje sibazonizwe ngapha khona izinto ongezona zakho kodwa uthola sewuhlangene nazo lenta lona iphupho lakho kodwa sewuhlangene nazo lenta lona isifiso sakho kodwa sewuhlangene nazo lenta lona iphupho lakho kodwa sewuhlangene nazo unamathele uyasama usuka kuyasasulele ngoba isibekile singene sahlanganisa nawo sabona shawutela imali Bezalwane yazi abantu babona ubiphile nje hayi ngoba nawe uthanda khona izinto ezihlanze nezinto ongezona ezakho bonakala usmile bathi abantu uyahleka uhleka ngeindebe ngaphakathi unenkingi namathele kuyo kodwa ngithanda ubani amen ngiphuzile ithi ekseni kodwa uyabathe ushona ngapha nansi into ingilandela uyabathe ushona ngapha nansi into inamathele kimi uyabathele into angisayifuni nansi into enza ukuthi ungahlukani nayo ukuthi yahlanganiswa ngezipikeli ungakhohlwa number 1 siyabhokoza number 2 siyahlanganisa sihlanganisa into engahlangani but njengoba sifaka le conference into esithatha ngomemethela ngimemezela ukuthi into ehlangane nawe engahlangani nawe usimakade uzayibhekela kahle into engathi selongwena ngesiyone yakho usimakade uzayibhekela usabhalisa kuwesa uzayikhipha kule conference uNkulunkulu izinto zakho zosawena